Poglavlje 8. U uspon kroz tamu. Erik je bio sam, ali nije se osjećao kao da je u potpunosti sam. Bilo je nešto u vazduhu, nešto što je osjećao kao težak pritisak u grudima, nešto što je bilo prisutno, ali nije mogao da definiše. Svi tragovi koje je pratio, svi znakovi koje je zapazio, vodili su ga ka jednoj tački. San Francisco, grad nebrojenih tajni, bio je samo početak. Prava borba se odvijala mnogo dublje, na mestima gdje je bilo nemoguće da običan čovjek prodre. Dok je hodao kroz maglu noći, prolazeći pored starog groblja, osjećao je da su svi tragovi doveli upravo ovdje, na prag nečega što je izgledalo kao zaboravljena vrata, kapija između sveta živih i onog drugog, onog mračnog, onog što nije bilo sa ovog sveta. Kroz dimne staze i maglene ulice grada, Erik je osjetio snagu nečega što je bilo starije od svega što je poznavao. Tajne koje je otkrio nisu bile samo za obične ljude. One su pripadale svijetu zaboravljenih bogova, demona, rituala i svega onog što je vekovima bilo zakopano. U tom trenutku sve je postalo jasno, ključ za razumevanje svega što se dešavalo, što je Eloise pokušavala da mu pokaže, što je neznanac u baru spomenuo, ležao je u prošlosti ovog mesta, u njegovim temeljnim strukturama, u zapuštenim grobljima i napuštenim crkvama. Ovaj grad nije bio samo grad. Bio je to svet u svetu, dimenzija koja je bila zakopana u svakom kamenčiću, svakom starom zidu. Erik je svestan svega toga, znao je da mora da krene dalje. Morao je da se spusti dublje, da otkrije vrata koja su bila zaboravljena. Da otkrije tajnu koja je vezivala sve nestale. Da nađe način da prepozna senke koje su govorile o svemu. Nastavio je hodati prema napuštenoj crkvi koju je obišao dan prije. Ovo je bilo mesto koje je Mark označio na mapi. Smatrali su ga mestom na kojem su nestali ljudi posljednji put viđeni. Prostor je bio sablasno tih, sa zidovima koji su nosili pečat vremena. Nebo je bilo bez zvezda, a dimna magla koja je prekrivala zemlju činila je da svaka svetlost postane tamna, gotovo crna. Ulaz u crkvu je bio zakrčen kamenjem, ali Erik je pronašao način da se probije kroz bočni prolaz. Bilo je tu nešto što ga je vučilo naprijed, nešto u tom prostoru što mu je govorilo da mora da nastavi. Kroz prljave vitraže jedva je ulazio svetlost, a miris starog drvenog poda i gvožđa popunjavao je vazduh. Čuo je škripu svakog koraka koji je pravio, kao da su zidovi crkve živi, da ga prate i šapuću. Unutra, u sredini prostora, stajala je velika oltarna slika likovi svetaca koji su se smeštali u pozadini senki. Bio je to pogled koji nije ličio na ništa što je video ranije. Likovi su imali prazna lica, njihovi pogledi usmjereni su ka podu, a iz njihovih ruku virile su nejasne slike, mrlje koje su podsjećale na krv. Osjećao je miris starih tkanina, prašine i nečeg neprepoznatljivog, nešto što mu nije dopuštalo da diše punim grudima. Zastao je na trenutak, a onda pogledao ka oltaru. Na stolu je ležao star, oštećen dnevnik, poluk otvoren. Erik se približio, nesvesno čineći prvi korak ka otkrivanju onog što je bilo unutar njega. Otvorio je stranice sa oprezom, znajući da bi sve ovo moglo biti nešto mnogo veće od onog što je mogao da razjasni. Na prvoj stranici je bila ugravirana slika tarot karta. Smrt. Slika je bila sumorna, prikazivala je obris mrtve figure, okružene plamenovima, sa mrtvim pogledima. Na dnu karte je stajao natpis: svaka smrt vodi u novu stvarnost, a svaka stvarnost je samo senka prethodni. Srce mu je zadrhtalo. Ovaj dnevnik, koji je izgledao kao obična starina, bio je mnogo više. On je bio veza. Veza između svijeta živih i onog što je bilo zaboravljeno. Bio je most između onog što je stvarno i onog što je sakriveno u dubokim tamnim mestima uma i prošlosti. Erik je shvatio da je sada, više nego ikada, zakoračio u nešto što nije mogao da kontroliše. Ove tajne nisu bile samo o nestancima ljudi. Ove tajne su vodile ka nečemu mnogo opasnijem. Osvrnuo se oko sebe, kao da je čekao da nešto iskoči iz tame. Neki delovi sveta, delovi stvarnosti, nisu bili vidljivi običnim očima. Bili su skriveni iza vrata koja su se otvarala samo za ono koje je znao kako da ih pronađe. Tarot je bio ključ. A on je sada bio na putu da sazna šta su zapravo ti ključevi i kuda oni vode. Ako imate neku želju za temu koju biste voljeli da poslušate, pišite nam u komentarima, a mi ćemo se potruditi da u budućnosti obradimo tu temu.